Manipuri loan Mijai lonna India Nipan Suba settled that Chankibagi Kuchagum to Shuba Tauram Mijai Irol Iek Lunashilon upon the loop Milal Kanglay Pang Sinduna Kangla Patale Ba Milagi Maya Lushang Nase Patu Kray Tauram Aduda Milangi President Kaidem Imoja Mijai Vice President Waikom Gozan Mijai Amadi Finance Secretary Maibam introduced Sarugake Tauram Aduga Mari Lainana Milagi President Kaidem Imochan Hai Manipuri lonna India Nipan Suba settled the Chankiba Nubit Singduna, Tauram Pangtok Naba Ase Ubada Abenopo. Loan Amadi Mayak Chakot Hanabaki Tamak Nadiba Linguist Department Loan Amadi Mayaki Damak Tauriba Tabak Ase, Mangam Chan Dabagum Tauriba Azilai Baktibani. Loyana Government of India Handak Lamdam Asigitamag, Lol Amadi Mayak Chakot Hanaba Lupakro Taragan Nipan Kaiturli Haina, Raisa Sabagi MP Nintautana Jawal Semba Amadi, Chief Minister Nongkaman Pidana Fondokiba Adu Tagali Amasong. Nungai ba fawi haina so mahang na fuke